ngibingelele bomasiya empopeni ngozushu semoya nabanye bangathi mhlambe bangathi uthi ngisomabhizinisi yebo ngisomabhizinisi mane le mali ngisete hey beng shona pass oh wena ngifuna kwenda donglam no angicale ngikweqe yo ngiphize weyana asengihlalena ngifuna kubona lo gulumba ba baba shona pass wenda shona pass baba kabili nje yeah, unabona na kulumba wa yeah, papa do umala na kuluma ushata alma ngibingelele malangeni namakhe ikabala mwisu semoya ambita nga semoya 40 the comedian parcel bonjene tous les steak maphumane la police kona ngijabulile la pretendeni ngibone betemo amna ngifundisa grade 1 ngabona nanzanga yethu wanga 1993 down besifunza na grade 1 de akhuluka ke kubhala nayi bafika abhale nayi ngijabule kakhulu nje ngabona na head teacher wami namqosha esikoleni sikolo ngisenga stage sengisafunza angimkhona umeselane lastala manje kumatima kutetsa intro lo ngakaqalwa ngoku abona sefa ngicela teacher ufaka ingoma lemnanzi kuna 10 emalangeni bomshana sebalambile la utawujayiva njenge namba uthi ngamafeti ufaka le ngoma yakho teacher lo thanza ngicela babili kungaphithithe 2 seconds DJ ngiyacela please ngeke kulomnye umgwabo besingakayihlekisa kodwa besikokhala kubuhlungu baselone uthi ushiye icathulo takho kulabo jala bathungako lapha esteki la erenkini masithi sinemgwabeni ngumbona ugqobele icathulo takho nokuthi ngebude bombe isikole ugqobele icathulo takho uvuse mfana wathi ukuthi umotana weekend ku-free-tester DJ ukhona DJ angifuni ukudlasikasi sakho DJ ngisuka ngisuthe ekhaya angifuni ukudlasikasi sakho ukhumbule ngikhona ku-YouTube ukhona ku-Facebook Instagram TikTok ukhona uthi siwusho semoya 40 comedian ngekhaya eswathi parcel bonjele tulisteki ngaphumane nesikole khona okay labang2 nangithele malangeni i-right in officer ngifuna ngijayiva 30 seconds tell him, madam. Yes! Umbuga! Mama, what's up? Oh, Ossia! David Kalabani! Siwusho semoya 40 comedian passing bonjele tulisteki sikhona na ufuna ukusupporta ku-Instagram sikhona TikTok sikhona ku-YouTube sikhona Facebook noma sengakhalisa ngafani what's up please follow my page on Facebook TikTok is called Asiamo